ikaze nanone muri iri joro ryo kuwa gatatu tariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri 2026 turabashuhuje tubifuriza amahoro y'Imana mwahisemo kubana natwe. Nta kindi bisaba gukomera kuguma natwe ni ukudushyigikira mukadukunda nk'uko tubakunda. Ni update zituzanye aho maginga ya Monusco noneho yaba yatangiye gukoresha uburyo bw'indege bwo kuba bakoresha mu gucunga umujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi nubwo byose biri kuba imirwano ikomeje kandi ubona yuko yahinduye isura kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kugeza maginga ya mu Minembwe. Ni igikuba acyacitse bitewe nuko aba FDNB na FARDC bakomeje kugaba ibitero kuri AFC ndetse na Twirwaneho, aho maginga ya amabombe bari gutera ari kugenda yangiza abaturage ndetse no gusenya ibikorwa by'abaturage. Turibanda cyane ku bikomeje kugaragara Ibaraka, aho bivuga ko AFC ishobora kuba yageze Ibaraka. Ni mu gihe kandi i Burundi urwikangari rwose ndetse bamaze kugira ubwoba yuko nyuma yuko byemejwe ko Monusco ariyo iza mu mujyi wa Uvira, ndetse Uvira ikaba yaravuze ko bazaza mu mujyi wa Uvira babanje kwaka uburenganzira AFC. Urabona yuko n'ubundi igihugu cy'u Burundi cyagize urwikango rukomeye bitewe nuko ibikorwa remezo byinshi biri muri Uvira bisa nkaho ari iby'abagwizatunga bahariya i Burundi. Byinshi kuri ibi rero ni update nshya udakwiye ko ryama utumvishe. Ni mutwemerere tuze tuzibagezeho mu magambo arambuye. Nge muri kumva n'ubundi ariko dukwiye gukomezanya Didemiha umugisha. Ndaba ndi kumwe na bwana Inshuti John. Bwana Inshuti John, wiriwe neza? Wiriwe neza. Igicamunsi cyiza ndetse n'umugoroba mwiza. Twese. Bwana Inshuti, ko ubona ko Monusco yari yabanje guteza ubwega, sinzi wenda niko buryo navuga, ukabona yuko maginga ya indege z'ubutasi zizabimburira Monusco mu kugenzura agahenge muri Uvira, zikaba zatangiye kuboneka. Byifashe bite mu magambo make kugira ngo tumenyeshe abakunzi bacu iby'izi ndege? Ikigaragara ni uko byanze bikunze ubona ko ari nk'intangiriro yo kugira ngo babanze barebe umutekano uko wifashe, kuko iriya ndege ikurura amashusho ku buryo birimo kuberamo byose byinshi bifite cyangwa babibona mu buryo buboroheye. Rero urumva ko bakeneye kumenya situation ihari, kuko urabona ni umujyi udafite ubugenderanire n'ibindi bice byose byabo bya Kongo cyangwa n'ibindi bihugu bitewe n'imipaka uko isa n'ifunze n'ubundi ifunze. Rero urumva ko bakeneye amakuru arimo mu buryo bitegura kuba bakwerekezayo hari ingabo bajyanayo. Ariyo mpamvu ubona ko byanze bikunze cyane ikimenyetso kigaragaza yuko byanze bikunze hatabaye icyo wikanze cyangwa babonye kidashoboka mu minsi mike bashobora kuba bari mu rwamo. Yes, nibyo rero. Ni umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix, aho yatangaje ko mbere y'uko teritwari ya Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoherezwamo ingabo zigenzura iyubahirizwa ry'agahenge, hazabanza koherezwa indege z'ubutasi. Iyi ni AFC cyangwa M23 yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira muri Mutarama 2026 isaba ko woherezwamo ingabo zitagira uruhande zibogamiraho kugira ngo abaturage bawutuyemo bizere ko batazongera kugirirwa nabi n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano kahaye ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'uyu muryango muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariwo Monusco inshingano yo kujya kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge muri Uvira. AFC na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byarangije kubyemera, ariko wabonye ko ingabo za leta zahise zigaba zikajya muri uno mujyi mbere y'uko nyuma y'aho AFC ivuyemo. Lacroix, uyu ni umunyamabanga wungirije w'uyu muryango uri mu ruzinduko rw'akazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa 10 Werurwe 2026, yatangaje ko kohereza ingabo muri Uvira bizakorwa mu byiciro, kandi ko mbere na mbere hazabanza koherezwa indege z'ubutasi mu rwego rwo gushaka amakuru kuri iki gice. Uyu muyobozi yagaragaje ko hari impungenge ko kajugujugu zoherejwe abasirikare muri Uvira
hatarakorwa ubutasi zishobora kuraswa. Lacroix yakomeje avuga ati asaba ndetse n'imiryango mpuzamahanga kwizeza izi ngabo ko umutekano wazo utazahungabanywa mu gihe zizaba zatangiye kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge, aho yagize ati ntituzohereza akajugujugu kugira ngo zijyane abantu bacu ahari ibyago nk'ibyigeze kuba cyangwa ibya drone zihari. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane, kandi ubwo nahuraga n'abahagarariye ibihugu byabo muri uyu ku wa kabiri nyine ngo yasabye ubufasha kugira ngo bahabwe icyizere vuba bishoboka. Iki nicyo bari gusaba mbere yo kohereza ingabo muri Uvira. Lacroix yakomeje asobanura ko indege zikora ubutasi zizajya zihaguruka ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kigenzurwa n'ihuriro rya AFC, ariko ntiyasobanuye niba hari gahunda yo kugifungura vuba kuko gifunze kuva muri Mutarama 2025, aho yagaragaje ko icyiciro cyo kohereza indege z'ubutasi muri Uvira nikirangira hazakurikiraho icyo koherezayo abasirikare bake, hanyuma bazagende bongerwa hashingiwe ku buryo umutekano uzaba uhagaze. MONUSCO iteganya kwifashisha drone mu gukurikirana uko umutekano uhagaze muri Uvira mbere yo kohereza ingabo zayo. Bwana Bishuti, urabona ko ari igikorwa cya MONUSCO nyuma y'uko wabonaga MONUSCO ikomeje kugira urwikango, ndetse bamwe mu baturutse muri Afurika y'Epfo bikaba bivugwa ko bashaka kuvamo bitarenze muri uku kwezi kwa 12. Wumvishe ko ingabo zo kwa Cyril Ramaphosa zatangaje ko zigomba gusa nkaho zakwitahira kuko ibyo zashakagayo bitakiri kuboneka. Urabona biri bukunde Bwana Habishuti? Yego, ikigaragara cyo kiri bubeho zishobora gutaha cyangwa se muzoherezwa hari nk'abantu bitegura gusubira iwabo ntizibe zijyayo, ariko ikigaragara ni umuryango munini kandi mugari cyane ukomeye ufata n'ibyemezo iyo bibaye ngombwa. Hariya ntago barorera kujyayo uko bisa kose, keretse abaye hari izindi mbogamizi zijyanye n'ibikorwa bafiteyo cyangwa bari bafitemo inyungu nka UN. Apana byo kuvuga ngo wenda ni uruhande rw'umuntu ku giti cye ku gihugu, kuko urabona UN ni umuryango munini kandi burimo ibihugu bitandukanye. Rero bibaye ngombwa, ndumva iyo izafata imyanzuro yayo bwite nka komite mpuzamahanga, atari ubyo kuvuga ngo ni igihugu runaka bitewe n'imyumvire yacyo gifite ingabo ngo ntizajyayo. Hari ibihugu byinshi ntabwo hazabura ingabo zitoranywa zijyayo, ahubwo keretse bo hari icyo banenga nk'umuryango mugari, ubuyobozi bwo hejuru akaba ari bwo bufata icyemezo cy'uko wenda babona kujya Uvira atari ngombwa, cyangwa se hari ibyo bahahombera cyangwa bahatakariza. Ibi byose bikomeje kuba, ariko abantu bakomeje kwibaza nimba abacanshuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemewe. Ibi ngibi n'ubundi byabajijwe bamwita Nduhungirehe, aho yabajije Loni ko ndetse na AU niba bizakomeza kwirengagiza ikoreshwa ry'abacanshuro muri kiriya gihugu. Reka wenda tubicemo gake gake. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe no mu gihugu cy'u Rwanda, aho yabajije akanama ka Loni gashinzwe umutekano ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe niba bizakomeza kurebera ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukoresha abacanshuro kandi bibujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Wa mugani ushobora kwibaza impamvu bakoresha abacanshuro kandi bitemewe. Ibi ngibi byabajwe n'ubundi mu ijoro ryo ku itariki ya 10, ubwo ni ku munsi wo kuwa kangahe, wo kuwa kabiri Gashyantare 2026, aho Reuters yasohoye inkuru igaragaza ko umunyamerika Eric Prince washinze umutwe w'igisirikare cyigenga wa Blackwater yohereje abacanshuro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisubiza umujyi wa Uvira wari wafashwe n'abarwanyi b'ihuriro rya AFC. Aba bacanshuro bafashije cyane mu bijyanye no gukoresha drone. Agaruka ku byatangajwe n'ibiro ntaramakuru, Minisitiri Nduhungireho yagaragaje ko gukoresha abacanshuro ari icyaha giteganywa n'amategeko mpuzamahanga.
yakomeje abigaragaraho avuga ko kugira abacanshuro b'abanyamahanga kwabayeho inshuro nyinshi. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irenga ku mahame y'umuryango mpuzamahanga binyuze mu guhonyora amasezerano ya AU yemejwe i Breville kuwa 3 Nyakanga muri 1977 agamije guca ubucanshuro muri Afurika ndetse n'amasezerano mpuzamahanga akumira kwinjiza, gukoresha, gutera inkunga no gutoza abacanshuro yemejwe na Loni mu nteko rusange yateranye kuwa 4 Ukuboza mu 1989. Ibi rero biragaragaza ko Minisitiri Nduhungirehe yakomeje abaza Loni na AU niba bizakomeza kurebera iyi myitwarire ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane mu gihe bakomeje gushakisha umutekano, ariko urumva ko leta ya Kongo yagiye irenga ku masezerano, ndetse ubona ko ino miryango mpuzamahanga wa mugani nk'uko mu kiganiro cyacu twabamenyesheje impamvu MONUSCO abasirikare bo muri Afurika y'Epfo bashaka kwisubirira mu gihugu babishakira inyungu zabo. Reka tuve kuri ibyo rero, ntibyari kugira ngo mumenye uko situation imeze. Reka tujye ku mirongo y'ibere y'urugamba, aho n'ubundi uyu munsi habaye intambara mu Minembwe, aho igisirikare cya FARDC cyarashe mu mihana. Urumva amagingo ya ntabwo umubare w'abagize ibyaha wenda bakomeretse kuko barasaga bakarasa mu mihana. Ubwo nakubwira ko magingo ya tutari twamenye ibyangiritse, ariko isaha ku isaha twabwira uko bimeze. Rero reka tunyarukire Baraka, aho urwikanga ari rwose ko bidashobora kuza guhira ihuriro rya FARDC rikomeje kuba ryatega mbushi ndetse rishaka kuba ryatega ibitero ku birindiro bya AFC biri muri ba bice bya hafi na Baraka. Bakaba bakomeje kugenda babitera kuri ano masaha, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Bwana Bishuti, igihugu cy'u Burundi gifite urwikango rukomeye ko MONUSCO niza, ndetse wumvishe ko bari batangaje ko MONUSCO ishobora kuzaza iri mu kwaha kwa AFC. Ni mu gihe kandi bose bari kwitana ba mwana. Ku ruhande rwa AFC bari kuvuga ko bishoboka ko bizaba nyine bigoye, ariko icyo nakubwira cyo reka twitege iki Bwana Bishuti kubona ko ibintu byahinduye isura. Ikiriho byanze bikunze ntawe uramenya uwo bizahira, niba ari ku ruhande rwa FARDC cyangwa Uburundi cyangwa M23, ariko uko bisa kose harimo igihande kizabangamirwa cyangwa kitazamererwa neza bitewe n'uyu mutwe kuba uhari, kuko uyu ni umutwe tumenyereye ko agace urimo ntabwo ujya uzana gukora icyabazanye cyangwa ngo bahagararemo nk'abantu bafite icyo bashinzwe yaba no ku buzima bw'abaturage. Urabizi neza ko umujyi nka Goma cyangwa indi yose bagiye babamo ntabwo byabuzaga abaturage kwamburwa no gupfa. Ibyo byabagaho kandi MONUSCO irimo ni ibintu tumenyereye. Rero muri kara gace kamaze igihe kijanditsemo imirwano muri buriya buryo, umujyi utakuramo wazarendo ngo zishiremo cyangwa mayimayi nka FDLR bageramo bakihindura abasivili bitewe n'inyungu zabo, bakavuga ati zajya niyibira ndimo hano ntabwo bitazampira. Rero urumva ko byanze bikunze hari ikibazo bagezemo hariya, hari uruhande ruzahura n'ikibazo bijyanye n'umutekano warwo utazaba ugezweho neza bitewe n'imikoranire ya hato na hato ya MONUSCO n'iriya mitwe akenshi, kuko baba babona nk'ibyihebe bakunda kugendera mu kwaha kwabo bacishije make, banga ko hari ibitero cyangwa hari iraswa ridasanzwe ryababaho mu buryo batiteguye. Yes, ngaye nguko rero ngizo update zari zigezweho. Reka tubifurize kugira ijoro ryiza abagiye kuryama, abari mu kazi akazi keza, abarwayi tubifuriza kwihangana kandi tubifuriza kurwara ubukira. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.